Pozdrav, ja sam Dino Mlinvić, osoba s invaliditetom, kvadriplegičar, strastvenik i inženjer. Svaki moj dan je izazov, ali i prilika za lični rast i doprinos u IT svijetu. Moj život sa suprugom je ispunjen, ali da bi bio što samostalniji i aktivan, potreban mi je medicinski električni krevet. Ovaj krevet nije samo komad namještaja, on je moj svakodnevni saveznik. Prilagođava se mojim tjelesnim potrebama, što mi omogućava da lakše obavljam osnovne aktivnosti, smanjujem rizik od dekubitusa i održavam zdravlje. Pitate li se kako krevet mijenja život? Za mene on predstavlja slobodu da ostvarim svoje snove, biti produktivan na poslu, aktivan u zajednici i istraživati svijet sa svojom porodicom. On mi daje snagu da idem dalje, unatoč izazovima i uživam u svakom novom danu. Vaša podrška mi pomaže da živim život punim plućima.